bolje vas našao, dobro sam. Nadam se da ću biti dobar. Ajde, čujem na kojem si pitanju pao. Jeli? Pada kada slušajte. Često padaš, osjećam tamo neka podrhtavanje tla. Pa padaš često na pitanja. Padneš pa podrhtavaju ništa, ajde. Mislim da si jedna latentna pederčina, iskreno. Fino. Slažemo se. Fino. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! Znači, jel hoćeš da učiš ti? Jesi spreman? Hoću da, hoću. Evo, daj ruku. Ajde, Učimo svaki dan. Reci mi, kad je bio prvi srpski ustanak? 1800... Sad čekaj. 1800... Ne znam kako. Ne, Lukaš, kaži šta misliš. Da vidimo da li znaš ili ne znaš, evo te ne. Ne, 1800, čekaj, 1800... Ne, tu. Znam da je drugi bio 1940. Da, 1840 godina. Da? A prvi je bio 1800... 1804, 1800... Ne. Bravo. Jeste. Da. Kad je krenuo drugi svjetski rat u svetu? 1938. Greška. 39. pardon. 1939. Do 42. Greška. Mislim u Srbiji, a u svetu 45. Gnar! Napadom na koju zemlju je krenuo... Na Rusiju. Netočno. A drugi ko je podigao? Mehmed, ne. Koji Mehmed? Koji Mehmed, je- šta mi je u glavi? Koji Mehmed crni ti? Da nije Obrenović neki. Oj, valjda jeste. A gdje? Ubi me. Takovo. Znači, takovo. Prvi svjetski rat. 1800, ne 1900. Šta mi je?